Hey, Jesus! Oye, urabeshya ubuse kino giti n'inyo kigomba imbere. Sawa ubwo ngubwo tugiye kugendera rimwe noneho. Sibyo? Basi. Wagiye. Run. Ariko wagiye kwihisha ahandi hantu wowe. Ariko si ubundi wowe kanange ngende n'ishano batari bumbone hari ikibazo sanga. Aha barambona. Aha hantu rwose uko bigaragara ntago bari butubone. Ariko ukuntu bimeze zirazumba ukuntu tugiye kuzinjirira. Ubu tuvugana tugiye kubara gatatu. Tuhite duhaguruka twirukanka tujye kuzireba. Rimwe, kabiri, gatatu. Run. Jesus! Jesus! Uskwata mazombi se tugiyewe naguzira ishyamba turimo. None se ko mbabaye washakaga ko nkora iki? Ariko uziko zombi zikunda icyayi. Aratubeshye, zombi zikunda amaraso. Izo zombi zikunda icyayi ntabwo ari izo twaje kureba. Nk'uko mubibona tuzindukiye n'ahandi. Tuje gutara inkuru y'ahantu hatewe amazombi. Njyewe na mugenzi wanjye. My name is Yago Believer, the monster, the conqueror, the preacher. Nk'uko mubyiyumviye turi kumwe na Yago the Conqueror, Believer, the monster, the conqueror n'ibindi byinshi. Ikintu cyatuzindukirije ahangaha tuje gufata inkuru y'ahantu biri kuvugwa ko hateye ikintu cyitwa amazombi. Nimuhindure televiziyo yanyu iyi nkuru turayibakurikiranira mpaka tumenye uko icyo kibazo giteye. Sheri bebe, sinakubwiye se ko nzakujyana ahantu batagera bose. N'ubu ndi gutambika ahantu muri kaburimbo, ndi kubitekerezaho, ndi kubona ibintu by'ibimodoka. Are you sure, Emmanuel? Ntacyo zangira ziriya bavuga ngo zateye. Reka subizi se. Ngaho ziba nabyumva. Nese nzakurwanira gute zandiye ntago bibaho bebe. Sinakubwiye ko nta kintu cyankanga se. And his name is John C. Allo, uko mubibona uyu nguyu ni umuturage mwiza utwemereye kuduha inkuru nta kintu na kimwe tumugeze. Uraduha inkuru? Umva noneho ndabyemeye inkuru nayibaha inkuru yo muri karitsiye ndayibaha rwose urumva ni inkuru ikuze nshyira hasi nyibahesha amushyire hasi vraiment donc inkuru ngenda uyu mubona rwose akaba ari umuturage utwemereye kuduha inkuru ataturuhije. Bite byawe? Ni byiza amakuru ni meza naraye neza uno munsi. Ikintu kiri kuvugwa ahangaha cy'amazombi ahateye urakivugaho iki? Zombi zateye ndabizi. Ariko zombi zigira umuntu zitiye. Nk'ubu ngiye utuvugana mukayamaje guhura na zombi. Ariko ndayirebye ndayihindukiza mite nkora munyo ndahinduriza. What? Zombi zirantinya. Niya ndiya yahise. Bega! Uko mu byumva uyu nguyu afite amaraso nk'ay'igikeri. Zombi kimuruma egare kwitaba Imana. Yago uramubaza iki wowe? Okay, njewe icyo nakubaza. Ese koko wumva ngo zombi iguhinduriza bivuze ngo muri make burahindurije muri akanya niyo sasa sizakubona. Oya kuba mpindurije. Njewe byonyine urebye n'isura yanjye nahoze ndi umumetisi undeba. Ariko kubera ukuntu amaraso yanjye ameze nahindutse igika na zombi yanyegera na genda kwanza nyerekaho ziri kwanza nyerekaho ziri banze mbemeze. Dore zombi ngiziriya. Bara ni inshuti zanjye bagiye guhinduka ari inshuti zanjye hari nta numwe wanjye urimo. Ibyo bintu uri kutubwira wabigaragaza koko cyangwa n'izamvugo zo kwamamaza?
papi na yago ngiye ibi bintu ngiye nabibereka ahubwo sindi kumwe namwe kambanze mbemeze mitene nakomeza aho ngiye dore nari ngiye hano ruguru kambanze ngiye mbemeze ko nta kintu cyane zombi akashabara n'inshuti zanjye ibyo nakubwiye papi aba ni inshuti zanjye buse aba bandi gaseka reka dorasha abatuye batwaza turi inshuti akazakaboko nago bakarya reka nago bakarya do akazakagu nago yakarya aba na do ahubwo mudufotora neba meza nk'uwagize ijosi gutya Jesus! waratsakurira ariko waratsakurira ariko zaritse nk'iriri warira iki kugira ngo zitugize ubundi wowe none se zituri waratsakurira waratsakurira ariko ubundi wowe wese uri kwankubita ntabwo uri kurira none se si we mukuru ukundutsa ninjye mukuru ariko ukuntu uriya mugabo bamushwanyaguje nk'abashwanyaguza igitoki nta kuntu nanjye narira nanjye ndi kubona amara ukagira ngo wayareje ubugari mukomeze mukurikirane televiziyo yanyu nk'uko mubibona iyi duhagararanye aha ni zombi izi nibyo aya ni amenyo y'izombi iyi ngiyi ikaba tentire y'izombi uko bigaragara iyi zombi ishobora kuba yarakuye ku rubyiniriro cyangwa se ariko nkaho uri seriye ubwo ngubwo njyewe ndi seriye ahubwo hari ikibazo nshaka kwibariza zombi ese zombi waba warigeze ubaho umusitari nk'uko mubyiyumviye mu ijwi ryuzuyemo agahinda kenshi cyane akangononwa ashinze ubwame nangaha atubwiye ko yigize kubaho umusitari ngo yanaririmbaga akanabyina mu magurupe akomeye. Iyi nkuru turakomeza tuyifate n'iyo yagerageza kutarya uko ishoboye kose ntabwo bishoboka kuko dufite itegeko rirengera abanyamakuru ntacyo zombi zatugera. Zombi urabwira iki umuryango wawe cyangwa se abandi wasize batarahinduka nkawe? ugize ngo inkuru atubwiye noneho ni iy'agahinda cyane. Warabwira umugore we n'abana ko bakunda cyane nubwo yabaye izombi ngo aracyabatekereza. Niyo ari kurya nk'amaguru y'abantu cyangwa imitima yabo ngo aba ari kwibuka umugore we n'abana. Iyi zombi muyikorera ubuvugizi ibashe guhura n'abana babo nanone. Iyi nkuru mukomeze muyikurikirane. Mukomeze muyikurikirane turagenda twegera n'andi mazomba agiye aherereye. Nk'uko mubibona kandi iyi ngiyi nayo ni indi zombi tugezeho. Iyi zombi uko bigaragara kuyikuraho inkuru biragoye ariko turayitahana urabeshyera ubusa. Wa zombi we wahindutse zombi gute? Ijwi ryuzuyemo agahinda atubwiye ko yabaye zombi ubwo yari atwaye igikamyo kiva Tanzania ngo yahindutse zombi. How fast do we hear of this? Yewe iyi zombi ikomeje kuntera ubwoba. Iyi zombi Jesus is Lord. twirukange. oya nk'uko mubizi n'ubundi twahangaye twamaze gufata interview ni ya mbere n'ubundi ntabwo ducika intege nk'abanyamakuru b'umwuga reka dukomeze n'ubundi paka n'ubundi no ku zindi tuzizengurutse. Mukomeze mukurikirane televiziyo yanyu. yakwayura hirya iyo ngewe Iyi kandi mubona nanone ni iyindi zombi
gerageza ukajya ko yaturya ariko ntabwo biri bukonde fatira akaboko inyuma wowe iyi zombi ikaba ishobora kuba yarisire ikwenda imbere y'uko ihinduka zombi kuko tuyisanze iri mu tuntu tumeze nko gukoresha telefone wa zombi we wabaye zombi gute atubwiye ko yari yagiye Dubai agiye gusleyinga birangira bamurumye kuva icyo gihe n'aka kanya ngo ntabwo arashobora kwibuka password ya Instagram ye. Umva ariko papi nanjye reka ngira icyo nongeraho. Urabona zombi yagize ikibazo cya telefone sibyo? Kandi urabizi yuko twe tubanyamakuru b'umwuga kamwe mu s'il vous plaît. Soti na tetere turere membre. Rero twakagombye kugira gute ubuvugizi nta kuntu twafatira amashi iri anuza telefone yirimo ikibazo cya password itibuka tukayishyira abafundi bari abantu n'ubundi basanzwe bakora telefone bano baba bafite inyundo. Icyo gitekerezo duhaye ni cyiza, reka dufate telefone yawe tujye kuyimukurizamo password. How many times will they tell you, MUMA? Nk'uko mubibona iyi slay queen kubera telefone gato aburetse murebe Papi puti cyamo ayiwe uko bigaragara iyi ngiyi ntabwo ari zombi gusa ni zombi ivanze ni slay queen. Mukomeze mukurikirane turakomeza dushake n'ayandi mazombi. ariko papi nyuma yaho ugiye utaragenda bisa nkaho iyi zombi yakubera yarisire kwini ntabwo Shadibu yayivugisha bigakunda yayivugisha rwose bikaba bibaye ngombwa yuko tuzamagara Shadibu tukamuhuza nayo. Mukomeze mukurikirane. Run. Nk'uko mubibona yahunze imwe agwa mu yindi, ubu tuvugana bari gukina ubute. Ariko papi nta no kumbwira kuko kandi numvaga ikintu kiri kumuntu n'inyuma. Papi nawe banza hari tutari kumwe. Abamubona babiri, umwe ni umuntu undi ni zombi. Uyu yakaba yari YAGO twari turi kumwe. Iyi zombi cyashya wafashwe gute? Hey, Jesus! Nyajwi rituje aratubwiye ngo iki cyorezo yacyanduye ari kwinyesebura, ari kurya bango, ari kurya umwana. Uko bigaragara iki cyorezo kimumereye nabi kandi ahantu yagiye. Papi, my name is YAGO. J'attaque la pliva, the monster, the zombie boy. Jesus is Lord! Ariko se no mwowe kuri kurira wabaye. Nta muntu wanze gukora sapu. Yanze kuyikora se. Ndabona yanze gukora na like.